Uyabona nami ngingajabula mabangikhulekisa ngale ndlela. Khalela bukhehle bathi impilo. Ibiyake ku-MZ DJ idlala ku-Beatam Breakfast ku-104.1 The Pumping Beat of Ekasi. Before this one ngidlala ingoma lethi ngilimele. Mnakethu angikwamukele la msakatweni kunjani? Ngibingelela kakhulu futhi ngiyaphila njani? Siphilile sidivile ingoma leti mnanzi. Sifuna kwathi lo pheka leti ngoma la stage igama ngi-MZ DJ ngikhuluma nabani wakabantu lovela ku? Ngikhuluma na Emmanuel ngomthokozisi ngelokuhlala sibonga ukubasina futhi ngokuhlala ngola 59 ngaphansi le-Avonti Register. Mina ngijabulele impilo mase bangikhulekisa lapha. Uvele sowulimele emoyeni lapha. Kwendeke nemase ulanza gogo mawena ku dangerous ngoba ngivile nale ngoma. Lesibili khona la eshite bogogo khona. What inspired the first track? Ngivule ngapi? Impilo ngaphandle kwempilo kude lokwenzakalayo ukuthi sidosa amatilo kubantu abafana. Siyofisa kwenta into letenkulu. Kepha kanjani ukuthi hayi akuvumelanga leso sikhathi impilo tholile ngiyibayo siphanele. Leli gama bese bakunikile already because elokuthini bangalinciphisa njengoba usho ukuthi Emmanuel bathi hey ngiemza bese bakunikile kumbe vele ubone ukuthi noma sengifuna ukucala ngena la kule industry ase ngisebenzise lona. Ngibele nyani ukuthi ngikhula vele mangibika Emmanuel manje ngoba vele ko Emmanuel isikhathi nembo enza nala ngikhulele khona eJakarta vele bebakuyenza emva so ngabona lihle ukuthi nami lafanele. Ulithando le music iqale nini uqala ngoba mina ngifuna ukuye ngiyaqala kwathi nga these two songs ngendeka nje unemlando lomuhle la uvile ngalo sokukhulumana ngempilo uyabona ukuthi no serious shot icala uyihamba le ndlela. Ngeke ukuthi ngishaqule umculo laqala lephasi ngo-2009 ngisatijela eKamerweni ngiqale ngotijela kabesizo bangadejaza impilo imali ngifika ngidlala kuma-check ngikhula vele ngishaya inamba ngi-DJ so ngithuthuka nje ngalo ngegama futhi vele ngikhula ngithanda umculo ngato bese ngiqala kuyikhona ku-2013. Kuluma ngekuthanda umculo wena umculo lo njani because these songs are different ngile ngikunoticeile la mina ukuthi ihlukile nje ke la uwenda umculo njani kumbe vele uwenda mhlambe lonke ihlobo lemculo. So ukuthi ngiyenda noma umuphi umculo lo singaleso sikhathi uvelile nje njengoba kusebenzisana nama-producer afana George Santos Peter makuvele ithuba ngiyakhona ukuthi khona sibukele leso simo esesakhayithi. Asiqale kule yokucala because ngivile kunabo umrapper lapha usebenzisana nabani kule ngilimele ingoma. Bafowethu nabo ngisebenzisane naMabhena ngoSemahata na-T-Boy banamafowethu ngisebenza nabo kepha kulena singile ngisikhulumela kwakho ukuthi ngisebenzisane na-T-Boy naMavela Nkosi sesiproducelwa nguJay Santo. Kule yesibili lele khuluma ngempilo. Le ndilo futhi nakhona ngisebenzisana naMavela nginaye siso the music share sengiproducela umdanso nakhona kutomkhulu. Kule journey sensone isikhathi lesize uyabona ukuthi solo still nanyalo usasekhona ikuphethe njani wena kuyaphusheka? Ngiyaphusheka kutomkhulu kakhulu kule platform lele yedabanga lamalanga lesikhetha thuba siyayibonga nje TikTok balifundisa kakhulu abantu baseSouth Africa ngafunda ukuthi abantu baseMpumalanga kepha indlela ethanda ekhulu etawuvela eMpumalanga njengoba sithuthuka sibala eMpumalanga. Isikhuluma ngemculo then personal asikhulume kule yoku DJ because both uyishaya inamba yona ihamba njani le yoku DJ nakhona kuyaphileka. Kuyaphileka futhi omkhulu nethi nje kumatasa njengoba esikhathini esiningi umculo akusikho behlale ikusele imali so balwa umsebenzi futhi omkhulu. Yeah. Masingilawo lesikudlalela wona kukhona mhlambe lo sifihlele kuzoyi ngahle kuphume iEP lethide kumbe ngahle kuphume ialbum kumbe nyalo just usathi uchayela ngala masingini kuphela. Ngibele ngani ukuthi sithatha steps ukuthi sikhiphe ialbum nje Santo nabo labafowethu so abalindele kakhulu nakhona nakulama platforms sinabona behluko lomkhulu nalomculo walakhaya ngomala. Sebavile batakulenzela la ubekisana ngama platform la leniphusha kuwo umculo mabafuna ukulandzela batokhona kubona ukuthi lo mculo utholakala kuphi then mabona nalokunye lokureleasile bakulandzela ku. Unkulunkulu besingabajamela kakhulu ukuya-check-e kulama-digital platform kakhulu ngameshina i-YouTube, i-Spotify
Iwo onke nje umuntu akasemkholelwa kiyo i-digital platform labanayo ifoni yakhe uyasesha athi Emza the DJ wa-DE. Mnakethu sibonga ukuthi usibe nawe la msakadweni nalo kuveta amathalente yakho lahlukahlukene la uyakubona. So lo DJ bekufuna ngi-expect nathi i-house music kuphela la but ngijabulile ngale ukuthi ngive no hip hop nokusebenzisana nama-artist sifizelela inhlanhla sifuna nokunibona nikhulile kuhle manisebenzisana ni-collaborate baningi so siyabonga nokuthi sixoxisane nawe la msakadweni. Ngibonga kakhulu ukuthi siyacela noma kakhulu basibone abantu basinike lithuba njengoba sidimisele abantu ukuthi thank you baba. I-Town Breakfast ku 104.1 The Pumping Bit of a Gassing Emza the DJ lebesixoxisana naye ke la